Goeiemôre almal, hoe gaan dit? Ja, ek praat Afrikaans vandag want hierdie is 'n Afrikaanse hond. So ja, ek gaan alles in Afrikaans doen. Ek gaan dit probeer. Okay, so hierdie is Violet. Hier's Violet en ons gaan vandag vir haar sit leer. Okay, so. Okay, dis is hoe jy dit doen. Okay, jy gaan haar boude vat en sê sit, Violet. Baie goed. Baie goed, Violet. Okay. Baie goed. Okay. Kom staan doen dit weer. Okay. Staan. Okay. Baie goed. Okay. Okay. Violet. Okay, sit. Sit. Baie goed. Baie mooi. Okay. So dit hoe jy dit doen en ja, so Violet is baie mooi en sy luister so mooi vandag. Okay, dankie almal. Thank you everyone for coming. Obviously, Afrikaans is my second language, so I'm a laugh. But anyway, so we're going to be able to do this. And yeah, I'm looking forward to seeing how Violet grows. And as time goes on, as I say sit, she'll sit. Okay, thank you very much for joining us today.